نداء الإسلام. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين في أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga jamaah berhormat, yari masing-masing timadawhat sin ilmu, yari masing-masing longta nagmumutaba'ah miumurul muru sadja hariin di inna in hinang mahinang parsababan sin hikadawhat sin sila ilmu agama biya na sin labay habya ini. Alhamdulillah na yan kamudi magbati laul tumainghog kumita sin programa patumtum sin mga kaguruhan sin kita ni mulya, labi-labi na nidaul Islam wayroon duwaing longta dun haon madawhat sin kita ni malaingkan ilmu sadya pag-agama in mapuso sin kita niyo insyaallah subhanahu wa ta'ala. Na mura-murahan in kaguruhan sin kita niyo di magbati laul magpasampay kato taniyo, magpatumtum kato taniyo sin parkala agama. Na in kita niyo isa piatumtuman na mabilang niya to nikmat kato tanyo sin Allahu Ta'ala, piaratungan kita niyo mga kaguruhan wala nagbati laul magpatumtum kato tanyo dahil sababet hipagsarang sukul na to pa Allahu Ta'ala sin aun mahinang parsababan sin hikabatok na to paran pakasabunalan amo induon habita sin Quran iban daing hadisin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na mura-murahan in kita niyo katan mga katawtay manguran yari long ta kimi kita ha live sin Nidaul Islam live ha Facebook damikyan ini live day sab amin bay ha kuan ha Thunder Bravo long ta Sambuanga chapter na mura-murahan in mga nag-organize ha ini na hanugharaan sila sin Allahu Ta'ala karayawan na hinang parsababan si mga biya ini kaya hampit si mga katote manghuran niya to hakapupuan hakahigad-higaran na simampay kanila in risala sin agama Islam. Bihan in mga bariman in magtawtay manghuda agama Islam na di magbati laul magpasampay magpahampit pa mga katawtay manghuran nila amo in mabaya day sab humampit sin karayawan na biya na sin nahinang sin kita niyo ha biya ini tiranan na in pangadjian sin kita niyo mga palangwan ko agam Islam mga tay manghud ko hapag iman pagka naubos na to na nasabot pangadjian tungod sin pagsakuto iwan sin mga jinisan sin pagsakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala sa ta nasabot sin kita niyo inajinisan sin pagsakuto at tawakan pagshirk banghaba sa Arab niya nabahagi siya long tapato amo na ishirk dakula syirkul akbar wa syirkun asgar iban sin syirkun khafi tinasyirik dakula iban sin syirik sibi-sibi iban sin syirik nakatatapok na nalilay na to naman yu tibang unuin biya mga piyak biddaan piyak parakan sin syirik dakula atawakan sakuto dakula pa Allah subhanahu wa ta'ala iban sin pagsakuto sibi-sibi na impiyak hamuk ding mga piyak biddaan niya amo na in kumakkal imano siya halom sin pinar ka jahannam amin wala siya nakapagtawbat bang siya nakahinang sin syirik dakula mano ito yan siya papinar ka jahannam saltain siya kakkal halom sin pinar ka jahannam
Adapun in syirik sibi-sibi mga katawte manghuran, di isab siya longta amin pakakkalon sin Allah subhanahu wa ta'ala halam sin pinar ka jahannam ay idasok sa papinar ka jahannam hasabab sin kadar amin gantaan na hinang sin siya dahin dun hatom ikya papas sin hinang niya hamin hawak tu yaon tinain amal niya katan di yato isab mara. Adapon in syirik dakula na malapay yato mara katan mga katawtay manghuran ko haagam Islam. Sa ta na makawa imano siya halikusan sin agam Islam, halingkungan sin agam Islam in syirik dakula. Adapon in syirik sibi-sibi na di isab makapagwa kanya. Na hadalam biya tusibo dayan syirik sibi-sibi, syirik dakula, kaya wajiban in biya ka taniyo aniwan in mga yat mga katawtay manghuran. Sebab impuhong na to mag-ibadat pa Allah Ta'ala hasupaya sampurna madawhat na to in karayawan dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala hapag tuyo-tuyo na to huminang sin ibadat di akan niya. Nasakali himinang pakita sin mga hinang hikabata sin amalta na magluog sadya kita mangbiat to mga kiaulungan sin Allah ta'ala. Na inhinang ta magpalando na tuod kaari inhinang ta bang kita yaon na halikusan na sin agam Islam nag-ibadat na kita na ayaw ta upason piyuhanan tahon nag-ibadat kita sa kalihinang yaon hinang pagsakot pa Allah ta'ala na hinang sin kita hangkan so ita ingaton taray sa mga kiaulungan sin Allah ta'ala na mari kita pa tungod al-kufru wa anwa'uhu. Amo na isang pagkufur iwasin mga jinisan niya. May ta na mo ini dengha mga kiyabayaan. Ini in topic ini. Sa mataw dengha mga katawtay manghuran masipaawam. Bangunin pagbasahon kufur. Aw dengha mga manusya maluhay siya mangufur-ngufur. Maluhay siya tumawag kafir patay manghud niya. Hain niya to, bukon niya to sipat narayaw. Amin tawagon mintay manghud ka o kafir sakan. Di man jari mga katawtay manghuran manghukom kita magtuy. Haway roon long ta amin alamat at tawakan tanda. Sinsya yaon long ta nakawa na hali ko sinsya agam isla at tawakan na kapag kafir bihan. Ayaw kita mag-us-us biya to mga ngapir patay manghud ta. Biya umataod inini manhaj sin mga khawarij. Manhaj sin mga khawarij amin masub mangupur patay manghud niya Muslim. Atin niya bang kiyupur ni tay manghud niya Muslim na halalun niya na. Halalun niya na indugo sin tay manghud niya. Halalun niya na inalta sin tay manghud niya. In kamaruhan sin tay manghud niya. Na inya to mga katawtay manghuran haram di manjari karna imagtawtay mahuna agam Islam na haram indugo niya panawagan mintay mangud mo in alta niya di mo manjad lang pasan di mo siya manjari kawaan di mo siya manjari mulahon karna tay mangud mo agam Islam bihan mga katawtay manghuran ko agam Islam. So impangadyan sin kita niyo amo na ini tungod parkala pagkufur hasupaya kahatihan sin kita niyo sumawakato tan bangunin pagbasa sin kufur yan. Wal kufru kufrani. Kufrun akbar wa kufrun asghar. In pagkufur mga kiaulungan sin Allah Ta'ala dua ka ginisya. Dua ka ginisya amo na in kufrun akbar wa kufrun asghar. Amo na in kufur dakula iwan sin kufur asibi. So uno baha in pagtagon pagbasaw ni kufur dakula mga katawtay manghuran suway nato ini ingaton marayaw bang uno ba in mga ini. Hasupaya makaanib kita niyo, hasupaya makalayo kita niyo, di kita niyo makahinang sin mga biya ini. Hasupaya na di kita niyo maglagsing karayawan nato. Wal kufru al akbar hatun nato yukhriju min al millati wa huwa khamsatu anwa.
in kufur dakula pagbahasahon, amunain yukhriju minal milla, amunain makapagwa hatao nakahinang kanya, makapagwa ding hanu ay makapagwa long ta hatao yan nakahinang kanya daying halingkungan sin agama Islam. Unin hatin niya yato ay manjani na siya long ta mabilang long ta kafir, ami hindi kumahagad, di kumahagad biyahan salta lami long ta ini in kufur dakula ini na 5 bahagian niya. Ay 5 kajinis niya mga katawtay manghuran in taod niya. Suway na to hatihon bang uno naman ini. An-naw'ul awwal kufru takdhib. Bahagian panagnaan ang pagtagon kufru takdhib ay hinang kakufuran hasabab sim panghimuting. Panghimuting no? Panghimuting hasara sin Tuhan. Panghimuting hasara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ay bima'ni manusia apabila siya nang himuting sin sara sin Allah ta'ala nakapagkufur sa sin kufur dakula. Suway siya magtawbat. Suway siya mag-us-us. Magtawbat karna inhinang yaon hikagawa niya dayong halikusan sin agam Islam. Sabab sin nang himuting siya mga katawtay manghuran. Unin dalil niya parman sin Allah subhanahu wa ta'ala. والدليل قوله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين سورة العنكبوت آيات كانوا من تقولوا كواكناتو إن سورة يتو يري إمبارمن سنتوهن نتو رب العالمين wayruun na makaliw pang anyaya. Wayruun na makaliw pang anyaya dahing hapanganyaya sin hisyusyu in manghimuting pa Allah subhanahu wa ta'ala. Atawa manghimuting hakasabunalan hasamantara di matungna si mampay na maun kanya. Ay insyara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Alaysa fi jahannama mathwal lil kafirin? Unubukun ba innarka jahannam? Amuna impag-uhulaan sin mga sila nagkukufur? Makna niya mga palangon ko agam Islam. Inhulaan sin mga manusia nagkukufur patuhan. Nagkukupur hasara sin Allah ta'ala di naman manay-mai gaman mang himuting pasinsara sin Allah subhanahu wa ta'ala na tanto na sadya in masuko niya in narka jahannam piya kalayo kita no sin Allah ta'ala dun hawan bangman kita niyo liap pasan sin Allah ta'ala di hayni amoyat to impanagnaan launta jinisan sin kufur amin kufrut takdhib pag kufur amin manghimuting hasyara sin Allah subhanahu wa ta'ala matawag pabiyaon daing ha mga bangsa sin kita niyo manghimuting pasinsara sin Allah ta'ala matawakal pa imyan bukun sambihan in pang inyan la hawla wala quwwata illa billah yaon na beta sin Allah ta'ala di matong na piyatarang nakato taniyo labay ding ha mga kaguruhan imyan pabukunsan sara sintuhan imbihan may taim mga kaguruhan mulya yaon maglaog ba simbaran nila magpasampay sinsara amuin hawa nafsu nila nadi mga katawtay manghuran kana in sila magpasampay bang uno-uno insara biyata sin Allah ta'ala kato tanyo. So in kita, pagka inyong sara na sin Allah ta'ala, ayaw na kita lumigguat. Ayaw na kita manghimuting pa. Tayo maunta na sadya. Karena amo yatuin insara sin Allah ta'ala. Sa mataw pa, dahil mga bangsa sin kita niyo maligguat pa.
maligwat pa hasyara sin Allah subhanahu wa ta'ala. والنوع الثاني bahagian hikarwan niya sinam intungun amin kufrul akbar kufrul ibai wal istikbari ma'at tasdiq. Yariin bahagian isab hikarwan ni mga palangwan ko haagam Islam. Kufur hasabab sin pagtaas sin ginhawa ay pagtaas sin ginhawa baran niya. Iban sin pagtakabbur. Iban sin pagtakabbur niya. Sa atin siya, nangangahagad, hakamunal niya. Unin dalil ding ha Quran mahamul niya. Ininibiya na sin sifat sin iblis, la'natullah alayhi. Nagtakabbur siya. Nagmataas siya sin namisingin hawabaran niya. Sin siya na insarayaw-rayaw. Nahangkan imano siya, apabila magsifat si mga biya ini, ako na sarayaw-rayaw, dahil kanila yan, hisiyo sila yan, magtakabbur siya, wayroon na lingiyon niya, wayroon na aturun niya, siyara, na inya to, nakasifat na siya sin sifati iblis, li'anat sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Nayari, empowerment sin Allahu ta'ala, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Yattuha suratul Baqarah ayat 34. Tainguhan na to marayaw mga katote manghuran sin kami haagam Islam. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Parman sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Iban sabbuta o Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamang manusia in panghurmat sin Allah subhanahu wa ta'ala kan Adam alaihi salam. Hawaktu nagparman. Hawaktu nagparman in Tuhan Rabbul Alamin. Waktu nagparman in mahasud si Allah subhanahu wa ta'ala pa mga malaikat unin agi usjudu li Adam, sujud kamu kan Adam, sin sujud panghurmat kaniya, sin sujud panghurmat kaniya, bukun sujud jatuh ibadat, sa sujud panghurmat ikaisan niya muna parda akan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Karena insifat si mga malaikat na uno-unidaakan sin Allah Ta'ala magtuy nila hinangon. Di magmamaksiyat. Yato sifat si mga malaikat. Illa iblis. In wala si mujud. In mga malaikat si mujud na katan. Nagtaat sila katan si mujud. Amurain wala amun wala miyagad si mujud. In iblis. In siya aba wastakbara. In siya si magga siya. Bukunhat si magga siya, iban nagtakabbur pa siya. Nagmataas pa siya. Sarta bukunhat yat agaran pa sin iggil. Agaran pa sin iggil mga katawtay manghuran. Hangkan imano siya. Maigil siya hapag kay namano siya. Labi-labi na hinang marayaw, kikita ni tay manghud niya, di malanyot si masambo, nakabayaan niya siya sadya. Mainggit, yaunin iggil, iggilunin tay manghud niya, biya din hikadusdus, biya din hikababa sin tay manghud niya. Adapun kikita ni tay manghud niya, yaun na di marayaw in kabuyanan, di marayaw in papanaw, labi-labi na bang parkala agama, parkala da'wa, yaon niya kikita niya nabi marayaw, may ta di niya patauran, may ta di niya pa agaran yaon, ataw bang ang pikilan niya isab hikarayaw hikasung, may ta di niya pa hilong tahibahagi isab sa kumandiri pa siya, lumawag pa siya duwaing na wayron na duwaing maksud niya sa maksud niya isab yato lumawag isab sing kawawantuan. Piya kalayo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bihaning kamatauran mga kakasikwa agam Islam.
Na yato nagtakabbur siya sa tiban igil niya. Yaunin jangkin niya. Na nahinang siya long sinallahu ta'ala wa kana minal kafirin. Hasabab sin niya to wala siya kimahagad. Ami simagga siya, nagtakabbur siya, yaakaran pa sin igil. Na insya nahinang siya daying ha mga kafir. Nagkukufur pa Allahu Ta'ala. Iban sumusulang hapardaakan niya. Ay maka na to pangadyan di hay haayat ini. In iblis hati, hawala pa kaya napapanjarin Adam alaihissalam, insya ini mabuntol. Marayaw nagtataat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah alam ingan ni ajajil. Karena insya hinang siya sinallahu ta'ala pini siya rin sinallahu ta'ala insya ini ding hamanga jin bukun siya ding hamanga malaikat. Nahasabab sindayaw ni pialamod siya maun. Pialamod siya pa mga jumlahan si mga malaikat tunhaon. Karena in karyasali in mga jin mag-asagdugo sa jin hinang nila. Magjahulaka sa dyan. Na piaratungan sila sinallahu ta'ala long taibtila sambil haway tasing kebanan abiyugit in mga kajinjinan yan ha mga kapupuan. Ha mga kapupuan sabab sinamin kakahinang nila yato. Hangkan ha mga hakapupuan yan na suwera amuin long ta in sila daran aon pangamdos nila aon long ta ini taming-taming nila ding ha Allah subhanahu wa ta'ala hasupaya di sila majahulaka isab si mga jin ini. Bihan mga palangon ako agam Islam. Nahawak tuman in iblis. Nahinang persaba man nagpapanjarin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kan apo na to Adam alaihissalam na dito natukas na siya. Natukas na siya. Nagdito na to nagtakabbur siya mga katawtay manghura. Hangkan in kita niyo. Suway na to daran lialanu-lanuan imbigi jantong sing kita niyo. Bang kita niyo surun sin takabbur. Surun sinamuin pagmataas paginhawabaran. Karena inyan sifat sin iblis. Nabang kotiubuan. Yang biyabaita sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin mithqala dharrah. Amin kibir. La yadkhulul jannah. Amin kibir. Amin di makasud surga. Imanu siya apabila aun alom simbigi jantung niya yaun. Aun sadyabi mga amin long tahanglup halom simpangatayan niya katakabur di siya makasud surga. Piya kalayo sinallahu ta'ala. Na hangkan lanuan na to mga kakasiko agam Islam in mga yatto. Na bukon ini long ta inkwan na to sin tungod kan iblis laknat sinallahu subhanahu wa ta'ala. So insahin siya adakala magyani mga kaywanan nasabot din dito piya diak sinallahu ta'ala in mga malaikat sa tayatun iblis dito adakala law nila in iblis ay jumlahan si mga malaikat. In karyasali niya na inyat to mga katotay manghuran insahin niya in iblis lianat sinallahu ta'ala in siya bukon sa ding mga jumlahan si mga malaikat. Karena in sifat si mga malaikat la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Amin sifat si mga malaikat di sila magmamaksiyat pa Allah Ta'ala. Uno-uno na sadya hindi akan nila sinallahu Ta'ala na yatto hinangon nila. Sadya bihan mga katote mari magmamaksiyat. Nakita ni iblis la'natullah alaihi hawak to diak wala siya kimahagad. Simulang siya gaman. Iwan pag-iana khayru min. Inakulong niya, labi marayaw din kaniya to, ay din kan Adam. Nakita ni mga katote manghuran, sifat sin iblis, simbiyayat to hangkan, amin, upiksaon na to marayaw, ayaw kita magpamulo mo, mas marayaw pa ako rin kanya. Inya to, adakala tubuan ko, biyasin kan iblis. La'natullah alayhi. Amin ito yung bahagian, hikarwa mga katawtay manghuran. An-na'u thalith, in bahagian hikato, kufru syak wa huwa kufru dhan.
amuna in kufur hasabab sin pagduarwa. Hasabab sin pagduarwa. Ini wahu kufru dhan. Amuna in kufur hapag utub-utub atawa hapag huna-huna. Yato. At ini ayaw ni pagduarwa niya. Unin parmasin Allah subhanahu wa ta'ala. والدليل قول الله تعالى ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. Yaitu suratul Kahf kabakan sing kita niyo ayat katluan tag 5 pa katluan tag 8. Makna niya mga katotay manghuran kulang maglabi tafsir muyassar matao di mga pananapsilan na yari ding mga tafsir sin muyassar makna niya iwan wadakhala jannatahu di hayni iban simud siya in hambu kafir yaun ay makna tumtumon sin kita in kafir pagbasaon amo hindi kumakahagad pa Allah subhanahu wa ta'ala amo yan mga kakasiko agam Islam buko namin kikita talaw mo katampalan inyo nasal matampar. Sa ingaton sing kita niyo bang hisim pagtakon kafir. Na doon man hayan hinabuk usok ini kafir mo hindi wayrun pamarat sa yan po Allah Ta'ala sim mga kanikmat-nikmatan. Na doon man hayan nakasud siya malawang pa hadikah. In hadika amuna bang makato jambangan at walong taming kabun niyaon. Bang marika to may maluag yung kabun niya na dun man haya nahal insya yaon nahal nangangan niya siya habaran niya yaan niya yan baran niya biya dinindag po simpangan niya yan niya sabab sinuiroon panghakad niya sabab simpagkupur niya albahath unihati kupur pagbuhi magbalik sin Allah subhanahu wa ta'ala ha mga manusia hadlaw kiamat pabuhi amin hapakabuhi kakal na di niya ito kahakaroon yung mga biyayat to nagkufur siya ibang pagduaruan niya uno pa yung pagduaruan niya pa ibang pagduaruan niya hapagpatindog sing kiamat wayroon lang niya yato nagduaruan unin sabab yato kaya pagduaruan niya nakahailan kanya in mga bungang kahoy niya hakwan sing kakabunan niya yun yato yung kahailan kanya iban agin niya sintaw kafir ini. Di ako manghimunnakun. Ay di siya mamunalun. Di siya manghimunnakun. Mabinsana malanyap maway. Maway in mga kabun ini. Hasaluway kulong niya. Yaunin kabuhi ko. Hasaluway siya basa kawi. Di malanyap. Ay nangamdo siya pabaran niya mga katote manghuran. Kaya lupahan niya in nagpapanjarikan niya. In nagdihil sin kabun niya yaon, sin katantan yaon halam, kialupahan niya. Nanangamdo siya pamaran niya, di law na mga ini malanyap, ini. Di malanyap sa lugay kulaw niya kabuhi. Ya tinahin niya. Ini malago pangadjian sin kita ni mga katawtay manghuran. Iban di ako mga hagad jumatu maaon in kiamat. Kita niyo? Haparoon tana hajumatu siya biya sin pagdawa mo ukaw mu'min yat kami sabab aon long singke na harwa ini magtaymanghud inambuk yaon mu'min at inabar iman pa Allah subhanahu wa ta'ala inambuk yaon na baliktad at inya opposite sila karwa sabab na aon imbiya mga ami pagpaliw-paliw sin sila na parunon tanalong na jumato siya biya silang nasin amo impyag dakwa mo ukaw mu'min at tinamok iban niya pabalikon na ako patuhan ko tanto
kabakan kura dito haadaratnya in labi fa afdal daing hadika ini amin uuwian paghulaan hasabab sing karamat ko iban kataas sin darajat ko hahadaratnya. Na inagi ka ni si mu'min, inagi sin ka ni si bariman, ay nangudyo-ngudyo pa inhambok kafir ini, pahambok mu'min bariman. Dia siya amin naghamatungan niya sihatan siya sinhambok mu'min ini. Amuin matutuod in pag-iman ni Allah subhanahu wa ta'ala niya sihatan siya. Piyatumtuman siya. May takaw magkupo pa Allah ta'ala. Amo in Tuhan nagpapanjari kay mo daing halupa. Min turab daing halupa. Ang panaysab daing hanutfa tubig. Amin tubig mani. Sindwa maas mo. At inadayin dito kita. Ang pakaw piyapanjari manusia usog hasarayaw-rayaw umbang payaw. At tinasihat ka niya. Doon hapag muhawara. At ini hapag mahatungan nila. Ini indalil manunjuki bang intuhan makakaus magpaon hapanagnaan sin mga makhluk piyapanjari la amin labi makakaus ha pagpapanjari kanila magbalik in Allah subhanahu wa ta'ala labi makakaus ing hakatan sumagawain ako inangya di ako mamung biasin kaptangan piyamung mo at ini amin mu'min ini sa paming kaptangan sinhambok yato na di mamarat saya. Aung pagduarwa, paggawa-gawa niya sinadlaw kiamat. Yato mga palangon ko akam Islam. Na di ako law niya magpamumbya sing kaptangan mo yan piyamong mo. Manunjuki papagkufur mo. Imbunal niya tuput dalong sin mu'min ini. Tuput da in hikapamong ko. In Tuhan ko. Salta di ako magsakuto hapag ibadat ko kanya hang sulag uno-uno. Yan yung mga bariman, mga palangon ko akam Islam. Na hasabab sin pagkupon niya to, na nalanyap da. Kikita-kita niya nalanyap na pudda inamiin bagtoy. Inamiin kabun niya yaon. Na kialupahan niya aun sangat kawasan, aun labi makagaus. Na hamoyat to mga palangon ko akam Islam. الكفر ضد الإيمان وهو عدم الإيمان بالله ورسوله سواء كان معه تكذيب أو لم يكن معه تكذيب بل شك وريب أو إعراض أو حسد أو كبر أو اتباع لبعض الأهواء الصادة عن اتباع الرسالة. إن pagkufur mga palangon ko awam Islam ini lawan simpag iman. Lawan simpag iman. Amunain kawairun pangahagad pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iban ha mga karasulan niya. Sibu daha kaaunan niya. Kya duruunan siya. Kya dururuan siya. Kya dura din nun haon. Sin panghimuting. Atawa panghimuting. Atawa isab. Wala. Buat malaingkan hat sadya pagduarwa niya. Amin syakkun waraibun hat sadya lang tapagduarwa niya. Panangkiring atawa pagjangki. I'rad panangkiring. Atawa hasad jangki. Igil. Au kibrun atawa katakaburan. Atawa pangahagad awit tiba'i li ba'dil ahwa. Atawa pangahagad hakaybanan. Hawa nafsu. Ay hawa nafsu pakain, hawa nafsu pamangi. Amuin mamagangi daing hamagad sin risala, sin panghindo, sin agam Islam. Amuyat to mga palangwan ko agam Islam. Amuin sumawasawakato tani, bang unuin pagbasaon, amuin pagkufur. Amuyat to. Wal kufrul akbaru yukhrajul insana minal Islam. In kufur dakula mga maastay manghud ko agam Islam. In siya ini yukhrijul insana min al-Islam makapakuha hatao nakahinang kanya. Naing halingkungan sin agam Islam. Kan na makabuha bukun ula-ula mga palangon ko agam Islam. Yahsulu kufru at-takdhib bi umurin minha.
Jumatu ilong tain hinang ini kakufuran hasabab simpang himuting labay ding ha mga parkala ini ding kanya. Amin. Muna jahdun wahdaniyatillahi ta'ala. Panghimuting hakatungasin Allah subhanahu wa ta'ala nagpapanjari lagi patut susumbahon isa-isa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hikarwan niya التكذيب برسالة محمد صلى الله عليه وسلم التكذيب برسالة محمد صلى الله عليه وسلم panghimuting harisala atawa pagkarasul hinabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamo yatto mga palang kami sa atin niya madawhat si manus ya in kakupuran hasabab simpang himuting nila yatto labay din ha mga yatto biya na simpang himuting hakatungasin Allah Ta'ala na papanjari lagi at tupot din Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian panghimutin niya harisala atawa pagkarasul sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini katuni at-takdzibu bil Quran wa rafdu syari'atillah. Panghimuting ha Quran iban panghinalukin nila ha syari'ah syariah sin Allah subhanahu wa ta'ala tinya di sila manayma syara sin Allah. Amuat ikaw puan niya nang himuting sin Quran sa tasiulak nila tinadi manayma sin syara sin Allah ta'ala. Ang pakaiba na lang niya yari kita lang niya halikusan sin Philippine Constitution. Di na lang niya maakadin yan. Syara na sin ini. Wala'udhu billah. Mga tao tayo manghuran in syara sin Allah Ta'ala tumup pakatan amang amuren na kauna amuren biyaon na manghimuting hapaya tumataod pa aun waktu isab kita bimanus yamin hawa nafsu niya agad bang syara sin Allah Ta'ala inyaun iman syara sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biya umamuha hakabayaan niya mamugbog yang magtuoy. Wairong pagduarwa. Hatat kala man lumatong insyara sin Allah Ta'ala. Iba sin panghindo sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di na umatap pakabayaan sin nafsu niya. Na di agarun tuan. Atasan lumagduwa ing hasyara sin manusia. Bang masadya umatap pa hawa nafsu niya. Nabukum biyayat to mga katawtay manghuranin kita. Magpatilibon kita ha mga tao biya ini. لو عرف الإنسان صدق النبي صلى الله عليه وسلم لكنه رفض أن يؤمن برسالته فإنه كافر مثل عم النبي صلى الله عليه وسلم أبي طالب الذي قال ولقد علمت أن دين محمد من خير أديان البرية دينا apabila kihatihan na sinhambuk manusia kapatibun niya kapatibun na sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa gawa likawanan niya ini siulak niya in mga hagad harisala hakapag karasul niya ay atawakan pamando simpya sampay niya biyato nabunatod nakafil na siya biya na amaon sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hunay Abu Talib amuin nagkabtangan siya walaqad alimtu anna dina Muhammadin min khayri adyanil bariyah dinan sabunatod kay ingatan ko na sinbunato din agami Muhammad atinamin anakon ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam daing hasarayaw dayaw mga aga mapag-agamahan kita niya to kaya pamungsin ay sin amaon niya Abu Talib amaon niya kanungnuan kalasahan niya kaya ingatan niya naon sa wala niyara miya nawapat da siya bukun da agama sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaya ingatan niya na yat mga kakasiko agam Islam walakinahu mutamassikan biibadatil asnam famata kafiran وكذا لو استكبر عن طاعة الله فهو كافر كما فعل إبليس لعنة الله عليه. Buat malingkan mga kakasiko agam Islam
inamaw niya tumiyatay rasya halawm pamugbog, sin pagtag-ipon ha mga barhala, miyatay siya halawm kakufuran. Miyatay siya halawm kakufuran, bihanda ing kimugdan bang siya magtakabbur, daing hapagtaat pa Allahu Ta'ala na bunatod insyayan, mabilang da kafir biya da sinnahin ng iblis. Napila na biya ni Manu siya, di magsasambahayang, nagmamatugas pa, sa kiingatan niya inyaon, di akan sinallahu Ta'ala, wajib yaon, sa di niya hinangon, na mabiya siya kan iblis. La'ali'nat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na pag-us-us kau tayo mangod ko ang Islam, bang ini kau nangangako kau Muslim, nangangako kau bariman, ando kailo tunaya insang bahayang. Amo hindi akay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na bang di mabiya kau kan iblis. Li'nat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya kalayo sin Allah subhanahu wa ta'ala katutan. Yajibu ala al-Muslim أن يهدر الشبهات والأفكار الفاسدة التي قد تفسد عليه إيمانه وتثير في نفسه الشكوك والوساوس. Mga palangon ko agam Islam, wajib hambuk Muslim insuway siya mahalli dahing ha mga subahat atawa mga pikilan amuin makalarak sin pag-iman niya. Makalarak sin pag-iman niya, halian niya ito. Iban makapatubo, hapangatayan niya sin pagduwarwa. Iban sin mga higong hagas. Ataw uno-uno nasasatkan niya, amuin masabab sindi niya mga hagad sin kasabunalan. Napila na biya yaon. Yaon na matampal ning kasabunalan. Kaya ingatan niya ning kasabunalan. Sa masira magmatugas. Aon waktu hasabab sin amuin kariridaan si Manu sa ilyalawag. Kariridaan si Manu sa ilyalawag niya hangkan misan niya kaingatan ing kasabunalan hitapok niya atas. Yakkalan nimbaran niya, yakkalan niya rin mga Manu siya, manglaong gaman. Mataw di biyahan magdaraaw mga katawtay manghuran. Kaingatan nila. Pangasubo, pila, amin kuno po pa, pasampay hamano sa kasabunalan. Suway na kau nanaykod na di hababosin gumi. Nabiya din pehi kapasampay. Nahangkan baba wala patiatang su, simmalakal maut. Inyawalihan sin ikaw, iban sin ako na, mag-us-us na mga tawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala, ipasampay na to, ipasampay na to yung kasabunalan. Amin kiyahati, hante kay ingatan, talabay ding ha-Quran, iba ding ha-sunna. Bukun na laugan timano siya. Imakaulong mga awam, asal na awam, awamun paman. Bihan mga katawtay manghuran. Amo yato mga kakasiko haagam Islam, halian, sin kita niyo palanguan ko agam Islam. Na in bahagyan hikaupat, sinamin kufrun akbar, kufrul i'rab. Ad-dalilu qawlullahi ta'ala, وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ. Ini sabha suratul Ahqaf ayat hikatu. Bahagyan ikaupat niya, amunain kufur hasabab sin panangkiring daing ha-Quran, panangkiring daing hasyara sin agama. Di niya ingatun, di niya amalan. Sin kaingatan niya rin dun haon. Maling siya. Maling siya. Ano yung dalil? Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ. Iban mga sila nagkukupur daing hauno-uno na. Kiyabanda na katuta sa nanangkiring sila. Biya di tumayma iban mga hagad. Matod biya mano sa nagwal Muslim yan. Bang baitaan, yarin parma sin Allah ta'ala manangkiring, manling. Di tumayma, di mga hagad, dun haon mga katotay manghuran ko agam Islam. An-naul khamis in bahagyan hikalima kufrun nifaq. Dalil parman sin Allah ta'ala kufrun nifaq ini
amo na yung kufur hasabab sin pagkamunafik. Hasabab sin pagkamunafik niya. Yarin baita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dhalika biannahum amanu thumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Yaitu suratul munafiqun ayat hikatu. Yari indali parman sin Allah ta'ala. Makna niya, tafsir niya. Dhalika biannahum ay minbunan niya hinang sin mga munafik. In pag-iman nila amuin hinang nila sadya tampan. Hinang nila sadya taming ding hauno. Taming ding ha mga amuin muakadat atau kabinsanaan. Taming nila yato. Supaya sila basa di mabinsana. Biya si mga hazaman na kauna. Hazaman si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mataon mga munafik. Sumud ba sa pagka-Islam. Law nag-iman na siya sa inhalom sin pangatayan niya hipo sin kanipak. Manglubo sin agam Islam. Biyahan mga palangon ko agam Islam. Iban uno, tiyagahan nila, inbaran nila, iban sin mga manusia, daing hadan sin Allah subhanahu wa ta'ala mabuntol. Sabunatod, sangi hinang inhinang nila yato. In mga kangian yato hasabab niya, in sila nag-iman halahil sadya. Nag-iman halahil, ampa sila nagkufur hakabatinan. Kufur hakabatinan nila, mga palangon ko haagam Islam. Na tiyampulan na sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga atay nila. Kaya taman na sin Allah subhanahu wa ta'ala in pangatayan nila yato sabab sin kakahinang nila. Hasabab sin pagkupur nila. Nais sila di na makapaham. Di na makapaham. Amoy minig hikarayaw kanila. Di na. Katuyan na sila dunhaon. Hasabab sinipak nila halom. Sin pangatayan nila mga palangon ko agam Islam. Makabuka mga kakasi ko agam Islam. Uno hati sinamin kufrul i'rad yan. Unin makna niya. Unin hati niya. Amoy manang kiring siya. Kufrul i'rad maknahu an ya'rida an dinil Islam. La yata'allamuhu wa la ya'malu bihi. Inhati niya mga palangwan ko agam Islam, manangkiring siya ding haagam Islam. Manangkiring siya bihan. Di niya na pangadjiun. Yaon na mataod ning kapangadjian sin agam Islam. Di na si mga biini mataod pamano siya maliso pa maninghog. Sin kalam sin Allah Ta'ala patumtum sin mga kakurhan. Atasan tambulon. Atasan amuin hinangon hindi makarungog. Lamod na yato na yung mga tao amuin manangkiring sin agam Islam di na humati. Di na mangadji sin agaman niya. Magpasad na siya din doon haon. Amo yato. Di niya na pangadjiun in mga pamando niya ay pamando sin agama. Agam Islam. Iban di niya nahipaghinang. Di niya nahipaghinang. Kaya ingatan niya na inya usa di niya rehinangon. Yan, imaksud niya mga palangon ko agam Islam. Wairun tud inu-inu niya humati sin agam Islam. Wairun tud inu-inu niya humati sin agam Islam. Iban mamogbog ka niya. Mamogbog ka niya mga palangon ko agam Islam. Naong kaibanan tabi dakuman hakaibanan isab. Mangamnos na sadya amin mga bahasa ang galis yaon. Di na mangadji sin Quran, di na mangadji sin Arabic. Amin translation na sadya ron haon. Sakali makagaos na amuin mangliulakad pa mga amuin matan nakapangadji. Sinaming Quran iwan sin sunnah. Amo yan mga palang misanin mamasa sin Quran di na makabasa. Hat sadyalong tabi mga nakabasa sin bahasa ang galis tabi dakuman isang pakaibanan na gaman inya to mga katawte manghuran yan in mga kakuruhan sin kita ni ayaw kita ni magbati laul amuin mga rukan nila den dun hawala na to kihatihan. Jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min man hawlahu min Quraishin
ودعاهم إلى توحيد الله فقال أبو لهب تبا لك ألهذا جمعتنا ولم يقبل ما جاء به. هذا الموقف من أبي لهب يسمى إعراضا عن الحق وهو أحد أنواع الكفر. Ya, waktu man in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam piun niya in mga tao hakuliling niya ding habang sa Quraish. Salta yato tiabit niya maun pahinang tauhid. Waktu man piun ni mga habang sa Quraish hakuliling niya yaun ang panadiawahan sing kalamit tauhid, sing panauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo in magtag-ipon tungar pa Allah ta'ala. Na doon man hayan lang hi Abu Lahab. Tabban laka alihada jama'tana. Tabban laka alihada jama'tana. Hatin niya, biya kaki, siyuknaan niya in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na amaw niya rin sabihat to. Amaw niya, sabihat, siyuknaan siya sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ay kabinsanaan kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amo atin sukna laung tasin Abu Lahab. Amo na yan in sabab piyagpunan mo kamo. Alihada jama'tana. Amo yan in sabab piyagpunan mo kamo. Nasyuk na yan. Wala niya tayma yato. Wala niya tayma impamanlo piyasampay sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Impanindog bihan mga katawtay manghuran. Amo panindog na kan Abu Lahab. Panagnaan siya amuin i'rad, panangkiring daing hakasabunalan. Amuin hambuk daing ha mga jinisan sin kakupulan. Na imano siya nagsipat habya ini, masiraman manangkiring daing ha kasabunalan, daing habayta sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aun waktu hadis sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makatawakkal pamang baba-baba. Hadis sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makatawakkal pa imyan amunay nilaw na in hadis na hinang persaba makihiluhala si manos ya. La hawla wala quwwata illa billah. Pagtawbat ka ukaw tayo manghud ko agam Islam. Amo yato mga palangwan ko agam Islam. Do sarakula yato. Kufur yato mga palangwan ko agam Islam. Suway magtawbat siya baktoy. Yajib ala al-muslim idha da'ahu ahadun ila al-haq أن يستجيب لدعوته ولا تأخذه العزة بالإثم فيجلب لنفسه الشقاء. قال سبحانه فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. Kalau di ini patubtub nato mga katawtay manghuran in pangadyan nato insyaallah subhanahu wa ta'ala. Wajib hambuk Muslim apabila siya taabitun abi-abihon sinhang katao na yung mga pagkahinia maon paparkala kasabunalan uning kasabunalan mga katao tayo manguran. Amo na yung Quran, amo na yung sunnah si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amo yan indan, amo yan yung kasabunalan matan. Insubay siya manayma. Insubay siya manayma simpanapitikan niya bukong gaman udyo-udyoon. Matawakkal pa mga udyo-udyo pa mga kagunuhan. Wala nila kay ngatan na makabusong mga kaguruhan. Mihan mga palangon ko agam Islam. Ayaw siya marasin kabansakan. Ayaw marasin kabansakan. Imano siya amuin kabansakan dun hakasaan niya at wahadusan niya. Amuin masabab makarahagin hawabaran niya pakangian. Ayaw siya marasin biat tuangkan baita sin Allah subhanahu wa ta'ala fadhakkir in nafa'ati dhikra. Sabbuta patumtuma in mga kauman mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam sin Quran iban magmumpaat in pagpatumtum mo. At ini in pagpatumtum makamumpaat mga katawte manghuran. In pagpatumtum wajib misandi magmumpaat karena in hidayat taupik tuput da in pagbaya ha Allah subhanahu wa ta'ala. Habang man in ikaw nagpatumtum sin timu da in timayma iman sinwala bang man kau nakapatumtum kanila.
Na ing kapatot mo, mga katawtay manghuran, amuray magpasampay, wa maalay na illal balag, magpasampay sadya kita. In tumayma, alhamdulillah, hindi tumayma, alhamdulillah, wayron na makakato bang man, kaya pasampay sing kita niyo. Na sung magkalagihan, sung magkalagihan, dunahon, amin patumtum sin Hindu, intao nagmamabuka pa Allahu Ta'ala. Iban layo anda in Hindu pagpatumtum sin Quran yan sin tao kafir. Mangi amo hindi magmamabuka hatuhan niya. Layuan nila rayan. Amo in tao sung da makasud panarka jahannam, mahulidi na siya mapatay halawm niya, bat siya makahali ding hasiksa, iban di na siya mabuhi sin kabuhi makamumpaat kanya. Na amo yato mga palangwan ko haagam Islam na in nifak mga katotay manghuran na amo na in hinang pagmunapik, amo na in pagpatampal hakalahilan sin ka Islam, iban long tamin amo in pagpatapok sin kakupulan niya hakabatinan, amo long sin kitan yung mga tausug lansok hagwa na sakali in halawm bingit halawm. Na amo yato hati niya mangnurupang iban mga kalimbiyayat to. Biyaw pa masin magpalahil in habukmano sa sindila niya. May maguwag-uwag sa in siya Muslim sampay magpakita siya magad magjama mga mano siya magsambahayang buat malaingkan impangatayan niya magad magjama mga mano siya. Impangatayan niya ito wala da nagparat sa yamatan pa Allahu subhanahu wa ta'ala gamayan mabungsi siya hasara niya. Ay hasara sin Allah na daing hasabab yan di da magmumpaat kanya impagsambahayang niya iwan sin pagpahati niya ha mga tao sin siya Muslim amuyat tuin kufrun nifak kufur hapag munapik murah-murahan mga katawtay manghuran liapasan kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala ha mga sifat yato bang man in kita niyo katan halawm hidayat sin Allah subhanahu wa ta'ala sambil sadya kita niyo dagpakan sin kamatay doon haka islamatan na patubtubon na muna sadya rito wabillahi taufiq wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.